Kanal Eksplozije vam prikazuje. Nakon drugog preseka glasova, zadrugu je napustila ova zadrugarka. Napravljen je još jedan presek SMS glasova ove večeri, a onda je Maca ušao ponovo u Belu kuću kako bi saopštio zadrugarima kako je publika glasala. Maca je podigao sledeće zadrugare: Stefana Karića, Boru Santanu, Draganu Mitar, Taru Simov, Jelenu Pešić i Marka Miljkovića. Podsjetimo, ranije večeras je Manje napustio Branislav Radonjić Brendon, a nakon drugog preseka ove noći Maca je saopštio zadrugarima da je došlo vreme da se pozdrave i sa Draganom Mitar. Dragana se prvo pozdravila sa Edisom, a zatim i sa ostalim zadrugarima. Dok je odlazila kolima, njene stvari su odnijeli Edis, Mensur i Mina do kapije. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.